Whakaati mai I te hiko o te ika ka hoka toro tika atu ki ngā whakariterite mo te rā o Waitangi ki te Waipounamu I te marae o Ōnuku pātataki akarua tā mātou karere arā paera tāwhai I waenga I te iwi o Ngaitahu. He iwi e horoku kuana ki te whakarere I te haki tino rangatiratanga ki tō rātau rā whakamaumahara I te hainatanga o te tiriti. He roi mata, he hupe mona mamai I pā mai ki konei, me tō rātau tipuna a te mai haranui. Whakapūpuni mātou. Ka mutu ane mahi pākaka. I nai nei he wahi tapu, he wahi mahara, whakamahara mō mātou. Koinei te wāhi tuatahi haina tia I te tiriti o Waitangi ki roto o te Waipounamu. Ina nei kua whakahokia mai te mana ki nā tāngata o Takapūneke. It was a very appropriate time to celebrate the historical reserve for this very, very significant place. Ko te mahi ina nei mā te iwi o Ōnuku kia rite anō nā whakahaerenga mo a popo. Ki konei kua whakaritea te rā whakanui o Waitangi, engari kua kore whaiwā te haki Māori kia whakarerea, engari koenei haki e rua anake. Tomorrow we have a very high-ranking person coming, the Governor General, and we thought that we would hire two poles, and one was to fly the New Zealand flag. Nā taua haki kua raru anō te iwi. It was used by people who were opposing the Ngaitahu settlements. That's true. Ko tā te iwi nei he kōkiri whakamua mana whakaritena tērā e tutuki ai. Rā para tāwhai, te karere.